Ilyas, geçen okuzları. Himmel oğuzun produktörü bile getireyenler. Tomuş ediyaz. Çünkü mehriban budulunmul, birkaçan mehriban kâbeti. Jahan gelişiminin yoğunlaştığında yadanan spesiften artık mazvele getirtilir diyemiştik. Köp sağlığına ediyaz. Aynula nece zırgın bir dep ağırlar, şonçalar. Davranmadan baş tebeyapkari. Dokumentar tapalul yönemin öz dostları var Aynula diyen. Ayna bizim aramıda geldik. Ne edip şahatlanman, tanfetmen karşılamacak. Kemranman Medam. Aydın'da tanfetmen davranmadan baş tebeyapkari. Taparulu başlayan. Aynula. Söyle mutlu olun. Şunu taparulu beyleri. Söyle tam Aynula geçer. Söyle mutlu olun. Hadi söyle 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 bana en baştan. Bakma böyle böyle böyle, hadi gel yaklaş. Hadi söyle 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 bana en baştan. Bakma böyle böyle böyle, hadi gel yaklaş. Красотка, как красиво, скажи. Да, ребят, bakıyordu böyle. Hani sitkoda oğlan taraf kız taraf değil. Bir toy etmek karar verdik. Ну, потому что как бы пусть будет одна, но хорошая свадьба будет, да, вот такое решение мы приняли, поэтому не тут şöyle real böyle. Bakıyordu, Xudoyoli, G'aptoy и этот bir toy общий, вот так вот. Aynolечкам benim. Inni kim öğrenir neydiğini? İngilizce. Так, идем. Чёрт найдет. Vay vay. Katavadan otur belki. Лерочка, посмотри на нас, будь ласка. Cançka baktım. Здравствуйте. Yer. Koçatoni. Paylaşalım ne? Paylaştık falan da yüzünü. Şimdi böyle. Сегодня можно уже мужа показывать? Naver. Сейчас переживаем. Спросим. Tamam. Ay. Katavadan otur. Ana da gelin mi? Мы привет, не узнала. Ай, наша красавица. О, Майнуля. Baktım olsun. Ulan sen kocaman mı? Bakacağım tamamlandı. Da. Лера gelecek. Hatta biz uçtan 5. onu araş atırdık bilen. Gün geldi. Ilga deydi. Da. Katavadan otur. Şaflava с güllerim sınırdı. Cana. Yine şu ovadan güller. Nire var ya. Şaflava s güllerin sınırdı. Aynı bak oldu onca başarara. Ama durmasam ülkesiktenin kurlasam El günüm avadanlasam Har ya tek millet, ben tenge tek millet. Dur. Шепчемодан кыттанмаң, спокойно, весело, давай. Toy bokçanı, üçtü yakın joran bari, sen misle
Красотка, мама. А? Как красиво, скажи. Боже, боже. Çantam anladım. İlk okuma benim de. Da. Lera gelecek. Активизуйтесь, бәшін жон арашва Как там? Спасибо. Гүн гел, ылға дейді. Ты же лучше меня, ты красивый. Ребята, всем огромное спасибо за поздравления. У нас уже второй вопрос. Я пока буду делать перепост, а потом, не переживайте, я вам все подробно покажу, потому что у меня есть ребята, которые все снимают, им огромное спасибо. Я наняла команду UB Production, очень удобно. То есть они воплотили то, что я когда-то хотела сделать. Ну, молодцы, ребята. Короче, потом все вам покажу. Обязательно с вами все поделюсь. Нефиг порса. Спасибо вам за поздравления, за искренние пожелания. От души желаю вам каждому быть любимой, счастливой и добрыми. Это важно. Кругляна. Очень красиво. Чуть дешевле марш. Мне мама говорит, эти бракаем деканне. Так хотела, думаю, ладно, потом как-нибудь сошьюсь. Ты видишь, как чувствует Джана моя? Тебя поцелую. Спасибо. Моя девочка. Танцевать будешь? Senin ömrüm, ömrüm senin dünya. Hemen ömrüm. Ribet hemece falan qom yağdaylarınız sağaman örüştünüz mi? Köp fağılın giden kutlu SMS'ler gele direktimde. Bu siz спасибо de. Спасибо всем. Додоңа да помада чалың себеп да шархы ваппашады додоклар, чтобы ярылмады, чтобы не трескались губки, да? Да. Вот так вот. Всем огромное спасибо за поздравления, за добрые пожелания. Драгурлайна. Валя вас душкет, я вас люблю, ди. Я вас люблю, ди, да? Лалумы. Я вас люблю. Ляля! Джана.
Спасибо большое каждому за доброе слово, за доброе пожелание. Искренне, от чистого сердца, от имени нашей семьи всем огромное. Aynula sen bir stories video düşürdüm Canva interaktif postlar edin sonra man sizinle paylaşırım telefonumdaki ben vaat barken tak çınmaysam görüp yetişmedim intak hemen yoktu onu bilemem поэтому пока bir postlar edin yetiştiğimden yaman qova ken kapı toydun soň bir bunu ara salmak потому что это вообще нереально, богошторы. Вот просто чисто покажу, как мы все разбираем. Вот такая вот свадебная суматоха у нас сейчас дома. С утра встали, şay sepleri uğrattı göğürünce. Tanrı elkasın köp yaman oğudan şay sepleri öyle. Arslan Can, Arslan Designer, Surayka. Size de köp sağ olsun. Aygulka, Milliyle vas. Искренне, от чистого сердца, Маралочкам, Фейнур Букчолор, Фейнур Фэшн, Хеймер, Алтын Göçme рестораны, команда Алтын. Всем огромное спасибо. Всем огромное спасибо. Nasip olsa Allah'tan toyluğunuza katlaşmak da nasip etsin. Hizmet etmek nasip etsin. Gülalek gencem Fenay öymeleri köp Tanrı elkasın sağ ol. Dilbercan gelmedin düğün görmedim seni. Ertir karışan nasip olsa onun da şarı yeni kim aytacaktım. Tağdır gence dünya çargıtları köp sağ ol. Allah'tan ısını devletiniz köp olsun. Her birinin iki dünya avat portunu be. O adamdan öğrendim şu sözü diyeyim yani sebep ne doğru raktı yani kenim ne varsa şu doğru hemen ardı eten iki dünya avat portun açıstı ve serce maşgalamın adından köp sağ olun Tanrı elkasın. Буся пока ди? Пока. Я кушать ты? Я кушать. Да, правильно, кушать надо. Да. Ребята, Буся burada aytacak diye böyle aytaydım ben. Ana pomada. Buся vizajist olacak diye ulan anne. Şeyle mi? Da. Жук. Yer. Или пока. Ой, dur больно мне. Больно. Пока. Воздушка dinle. Ben eneme kömek edecekti. Ben eneme kömek edecekti. Dur. Yıktım. Ben eneme kömek edecek. Bak. Enene kömek edecek. Böyle ya. Yarına kömek edelim. Azar vermesen onu kömek şahıydım. Ne bitiyor? Yer bana paka değil. Paka.